gospodinu Smajkiću, gospodin Edi Bukvić, a neka se pripremi gospodin Ibrahim Poplata. U ovom trenutku kad moramo svi ovdje prisutni biti svjesni težine našeg prihvatanja ili našeg neprihvatanja ponuđenog paketa, to je svjesni kratkoročnih i dugoročnih posljedica tog čina, bez obrazlaganja onoga što bi nam trebalo biti jasno, želim da upozorim da radi nekih mogućih kratkoročnih olakšanja ne donesemo odluku koja će budućnost svih u nas učiniti nesnošljivom. Do sada je bosanska, odnosno muslimanska strana optuživana da nema svojih inicijativa, da nema svojih karata, svojih definisanih ciljeva. Mislim da smo mi sve do sada imali jasan cilj. To je ona Bosna i Hercegovina između Une i Drine i sada, kada je taj cilj postao nedohvatljiv, postao neostvariv, jer ga naše komšije nisu htjele ili ga nisu dovoljno volile da bi se sa nama za taj cilj borile, mi moramo definisati svoj, samo svoj, realan, dohvatljiv i ostvariv cilj, koji će biti ono za što ćemo se boriti i što ćemo uz Božju pomoć za sva vremena sačuvati. Pokušavajući da sagledam naše stanje u kome se nalazimo, došao sam do sljedećih zaključaka. Dosadašnja Bosna i Hercegovina sa svoja 3 naroda je postala nerealna. Poslije ovakvog genocidnog rata, dugoročno muslimani, Srbi i Hrvati nisu u stanju da stvore bilo kakvu zajedničku državu. Ovaj će rat jednog dana završiti formiranjem nacionalnih država muslimana, Srba, Hrvata, Albanaca i eventualno Makedonaca. Postojeće granice država doživjet će znatne izmjene i u mnogome će zavisiti od toga ko će biti najjači i najspremniji u vrijeme definitivnog pada srpskog i hrvatskog fašizma. Uvažavajući navedeno kao i naše realne mogućnosti, neophodno je definisati prostor države muslimanskog naroda koji će zadovoljiti sljedeće kriterije. Da je to kompaktan prostor koji se može braniti, da ima svoj izlaz na more i da obuhvata grad Sarajevo kao istorijski centar bosanskih muslimana. Na ovaj način definisan prostor države Bosne sa minimalnim odrednicama ustavnog ustrojstva te države, podržan od ovog Sabora i širokih muslimanskih masa, treba da bude motiv i cilj borbe naših boraca i ako bude trebalo i budućih generacija. Ovako definisan cilj poslije doživljenog genocida ne bi trebao biti tajna ni pred našim građanima, ni pred svjetskom javnošću. Pripremljeni za realizaciju ovakvog cilja, uz mobilizaciju raspoloživih privrednih i ljudskih potencijala, postaćemo i ravnopravan pregovarač za zelenim stolom. Dakle, ja sam za negativan odgovor ponuđenom paketu, ali za definisano ne, to jest da tačno znamo šta je to što muslimanski narod hoće. Smatram da bi nas današnje sa ovakvom našom organizacijom i komunikacijskom rascjepkanošću samo još više razjedinilo i postaklo da i dalje nastavimo da razgrađujemo i ono što nam je ostalo od države i slobodnih teritorija, da nam se sa svih strana počnu javljati neki novi autonomaši koji bi da sami urede svoj dio države kako se njima čini da je najbolje ili kako to nekim pojedincima odgovara. Hvala. Riječ ima gospodin Ibrahim Poplata iz Foče, a neka se pripremi gospodin Ibrahim Bušatlija iz Sarajeva. Gospodine predsjedniče države naše, gospodo prisutnih ovdje u ovom ovako veličanstvenom skupu, došao sam sa terena, sa fočanskog terena, da vas svi ovako pozdravim u ime izbjeglica iz Foče, muslimanskog naroda i dijela
srpskog naroda koji je pošao sa nama skupa, odnosno protjeran sa teritorije Foče. Isto vas pozdravljam u ime boraca Fočanske brigade, kao i ostalih naših građana koji se privremeno nalaze u Sarajevu u izbjeglištvu. Ja bih htio na ovome skupu samo da vas sviju skupa zamolim da pomognete fočanskom narodu, fočanskim izbjeglicama, Fočanskoj brigadi, borcima koji nije malo i koji se bore na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine i gdje je palo preko 700 žrtava samo boraca. Isto tako ne smijemo se oglušiti i ostaviti mezareve ti naših boraca tamo, jer mi sad svoje teritorije nemamo. Padom Trnova pala je i posljednji skoro kvadratni metar fočanske teritorije. Fočanski borci morali su napustiti Grebak, Jabuku i ostalo jer su bili osječeni. Pa vas na ovom skupu molim, predsjedništvo, vladu, našu armiju, da nam pomognete da se svi zajednički vratimo tamo na ono ognjište gdje smo i ranije bili, bez obzira što nemamo ni jednog objekta na svojoj teritoriji, odnosno objekata ni društvenih ni privatnih. Sve je popaljeno s tiče muslimanskog dijela, čak i dio srpskih kuća je popaljen koji su pošli sa nama, odnosno pobjegli sa našim narodom, izbjeglicama, i njihove su kuće popaljene. Molim vas, ovaj skup, kao i sve ostalo sam rekao, da nam pomognete da bi se vratili na svoja ognjišta, jer drugoga nama izlaza nema. I mi se uopšte ne slažemo, ma kakav bio potpis, mi ćemo se boriti za njega. Hvala. Gospodin Ibrahim Bušatlija, neka se pripremi magistar Ibrahim Čolak-Hodžić. Uvaženo i poštovano predsjedništvo i predsjedniče, uvaženi učesnici ovog istorijskog skupa, uvaženi istomišljenici moji i uvaženi oni koji ne misle ko ja. Ono što je ovdje bitno, to su u stvari ratni ciljevi učesnica u ovom krvavom ratu. Prema mojoj procjeni, Karadžićevci nisu ispunili ratni cilj. Prvo, nisu probili koridor, onako kako to treba u logistici osigurati. Drugo, nisu zauzeli Sarajevo. Na osnovu te dvije premise ne može se reći da mi imamo, osim teritorijalnih i ljudskih žrtava u neravnopravnoj borbi, neke strateške gubitke. Rat još traje i vjerovatno će još trajati. I u nastavku će trajati. Budući da ta dva ratna cilja nisu postignuta, ovim potpisivanjem Karadžić na papiru dobija prolaz, a doće i u Sarajevo da nešto traži. S druge strane, na zapadu također nisu postignuti ratni ciljevi. Ratni cilj na zapadu bio je savladat Mostar, savladat da se osigura prestolnica, buduće paradržave koja će se ocijepiti kad i tadli. I drugo, probijanje koridora kroz Gornji Vakuf, da bi se enklave čvršće povezali u toj državi poslije. I one koje ulaze u sastav ovog entiteta i one koje su dalje od ovoga tu nisu nacrtane. To se vidi po Žepšu. Nismo ni mi napravili ratne ciljeve. Nije nam uspjelo da za 500 dana i više i od 600 da napravimo cjelovitu, integralnu, jedinstvenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu iznutra. Dobili smo, nema sumnje, da je nezavisna, spolja slobodna i suverena država, članica Ujedinjenih nacija, ali su unutrašnji protivrečnosti tako žestoke, a vanjski pritisci tako snažni da nema tog sistema, pa i državnog, koji može tako nešto lako izdržavati. Budući da nisu postignuti ratni ciljevi, ne bi žurio s nekim potpisima, nego bi predlagao punktiranje. To je dozvoljeno u strategiji. Naći treba formulu da se
kunktira jedno vrijeme, ako se može. Oklijeva. Da se jedno vrijeme ponašamo, kako bi se to reklo, fleksibilno. Da ovako kažem. Pošto znamo da niste ispunili ratne ciljeve, možemo li se nešto prije konačnog obračuna dogovoriti? I to teritorijalno. Vi ćete svakako nama kad li tad istorijski vratiti 6 opština uz Drinu i 6 na zapadnoj strani, prema Krajini. I to ćete morati vratiti isto onako kao što su partizani izišli iz Trsta, Crnogorci iz Kadra, Srbi iz Soluna, Rusi iz Berlina ili Amerikanci iz Pariza, recimo, ili Rima. Pa budući da će to tako biti, a valja vam se boriti na ovom koridoru gore ako zapnemo, u slučaju da kažemo nećemo ratovati. Valja vam ginuti tamo. A pošto se ovdje brani i Hrvatska, jer ako ovo prođe, bit će Tuđman u veoma tešku situaciju. Sva logistika i sve ostalo iz Hinterlanda ovog na istoku će proći. Tuđman će se onda naći u čudu, a i Karadžić, jer će on mora biti vikend četnik u Hrvatskoj. I Boban u Hrvatskoj. Budući da se to sad zna, opet ne bi žurio. Pa bi kazao ovako, evo vam prolaz Gornji, prođite. Ali vi ćete meni dati sada 13 opština koje ste zauzeli i jedan važan most između Jajca i Ključa. Taj most nama je jako važan, koji vama ovaj prolaz. Sad nešto za nas. Ako bi se taj most ostvario, onda bi osovina od Bihaća do Foče figurirala kao osnova armature za Bosnu i Hercegovinu, koja ima drugu sad armaturu. Od Neumkleka ili Neuma pa do Brčka. Bez te armature nema države. To znači, jedan i drugi element karkasa, on čuva državu od centrifugalnih sila. Budući da su muslimani najbrojniji narod, oni su odgovorni za ovu državu. Više nego jedan drugi narod. Ko što su Srbi odgovorni za svoju državu. Mislim u Srbiji. Ili Rumuni u svojoj. To znači muslimanski narod koji je onako navikao da pati, muči se i tako dalje, mora bi još stisnuti zube. Svojim političarima kazati da maksimalno budu fleksibilni. Da znaju ove činjenice i još jednu vrlo važnu. SAD i Amerikanci su rekli, to je ovdje ispomenuo i Čiba, da će oni stati iza pravednih stvari. I još su nešto važno rekli. Da ako nešto proglase nacionalnim interesom Amerike, da im ne trebaju zato jedini nacije. Iz te dvije činjenice, koje što se mora izvesti. Zato opet povlačim potrebu fleksibilnosti. Sve što je rekao predsjednik Izetbegović je tačno. Ali mi u nauci razlikujemo tačnost od istine. Istina je dublja od tačnosti. Uvaženi predsjednik je stvarno mislio i misli da je tačnost i istina jedno to isto u našem slučaju. I dao je alternative. Pobrojao je 10, ako ne i više, alternativnih, dihotomnih stavova. I jako mu je teško, i njemu i ratnicima. Ali ja opet kažem da ovo što sam ja ovdje rekao, da su ovo ne istine, nego, ne tačnosti, nego izvesne istine. I onda, pošto su prethodnici dosta toga rekli i svi će reći poslije, mnogo toga bolje i pametnije od mene, lično smatram da treba napraviti nešto što se zove bar privremeno, sa naznakama ovim. Vidite, to potpisujemo, ali pazite, stvar će krenuti drugčije, čak i u struktura koje sad to potpišu, mi ne znamo šta stoji dole u moru demografskom, koje snage mogu doći, pa da sprovedu neke stvari, da nam se ne bi novi haos dogodio, treba onda postupiti po jednom zakonu koji je u ratu dozvoljen, da se i s neprijateljom priča, a već pričamo, da se u nevolji ne bira toljaga
i da nema toga crnog đavola s kojim nećemo sarađivati ako bi osigurali jedinstvo države i spas naroda. Hvala vam. Riječ ima magistar Ibrahim Čolak-Hodžić. Neka se pripremi gospodin Ejub Topić iz Bihaća. Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo. Budući da sam ograničen na 5 minuta, pokušat ću da u najkraćem iznesem sljedeće. Ponuđeni sporazum, po mojoj ocjeni, odstupa od suštine referenduma provedenog u Bosni i Hercegovini uoči rata. Odstupa od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine kao suverene države, odstupa od principa Londonske konferencije i svodi se, u najkraćem rečeno, na oživotvorenje podmuklosti, licemjerja i murtatluka, rezultata agresije i rezultata ostvarenih silom, uglavnom na muslimanskom narodu Republike Bosne i Hercegovine. Pored etničkog čišćenja, što je u osnovi jedan od ciljeva agresije, po meni je i osvajanje ekonomskih vrijednosti Bosne i Hercegovine, što je decenijama i vjekovima bilo također predmetom posmatranja i priželjkivanja agresora i s jedne i s druge strane. Kada gledam ponuđeni sporazum kroz ekonomske pokazatelje i demografske, mada je u prethodnim izlaganjima nešto od toga rečeno, obavio sam određene simulacije i želim ovaj skup poznati sa sljedećim. Što se tiče površina, to ste čuli, ponuđenih jednoj, drugoj, odnosno trećoj republici za 2 grada koja se predlažu da budu kao otvoreni pod nadzorom međunarodne zajednice, ali kada se gleda naseljenost kao jedan od parametara uslova življenja na određenom području, onda pri idući slijedom sporazuma i koji uvažava etničko čišćenje u suštini, mada se tamo deklarativno suprotno kaže, dolazi se do saznanja da bi, a na osnovi podataka iz popisa 1991. godine, najnaseljenije područje bilo Bosanske Republike sa otprilike 150 stanovnika po kvadratnom kilometru. Republika Srpska oko 40 i Republika Hrvatska oko 56, isključujem u toj računici Sarajevo i Mostar kao zajedničke i otvorene gradove. Kada se gleda s aspekta društvenog proizvoda, prema posljednjim podacima o njegovoj procjeni, što je ušlo u statističke evidencije, to je 90. godina i koja se može smatrati normalnijom godinom privređivanja u odnosu na 91. Ja moram da se izvinem gospodinu predsjedniku i da su moji podaci, moje računice nešto drugojačije i nepovoljnije. U 90. godini Republika Bosna i Hercegovina ostvarila 10 milijardi 451 milion društvenog proizvoda. Kada se aproksimativno alociraju prema mjestu ostvarenja, ta društveni proizvod u Bosanskoj Republici bi iznosio 3 milijarde 36 miliona dolara ili 2169 dolara po stanovniku. U odnosu na prosjek Republike to je ispod, koji je iznosio 2394. Srpska Republika, ili na Srpsku Republiku otpada 4 milijarde 203 miliona dolara ili u prosjeku po 2279 dolara i Hrvatska Republika 1000, odnosno milijardu 132 miliona dolara po stanovniku 2117 dolara,
a grad Sarajevo i Mostar imali bi po tom osnovu $3.887 po glavi stanovnika, odnosno $5.608 po stanovniku. Međutim, kada se ubaci u račun posljedice etničkog čišćenja uz naznaku da bi Bosanska Republika ostala multikulturna i multietnička, situacija je sasvim drugačija. U takvom slučaju bi nacionalni, odnosno društveni proizvod po stanovniku u Bosanskoj Republici iznosio $1.364, u Republici Srpskoj $3.968, u Hrvatskoj Republici $2.289 po stanovniku. Kada se posmatra zaposlenost društvenog sektora u Bosni i Hercegovini, koja je u 1991. godini iznosila oko 978.000 zaposlenih i sa stepenom zaposlenosti 22,4%, na Republiku Srpsku bi otpadalo 386.340 zaposlenih, Hrvatsku 91.240, a grad Sarajevo 178.000 zaposlenih, odnosno Mostar 38.450. Sa stepenom zaposlenosti ispod prosjeka u odnosu na Republiku, u Bosanskoj Republici 20,3, u Srpskoj 20,9, u Hrvatskoj 17,1, Sarajevu 34,9 i Mostaru 30,5. Međutim, privodim kraju, međutim, kada se uključe rezultati etničkog čišćenja, onda stepen zaposlenosti u Bosanskoj Republici bi iznosio 12,8, Srpskoj 36,5, 18,4 u Hrvatskoj Republici. Od stambenog fonda pri rezultatima etničkog čišćenja na jednu stambenu jedinicu u Bosanskoj Republici bi otpalo 5,6 stanovnika po stambenoj jedinici, u Srpskoj 1,9, u Hrvatskoj 3,4. Kada se radi, i još samo ovaj podatak, kada se radi o zemljištu, mada je prethodno nešto o tome rečeno, od ukupnog kvalitetnog zemljišta od 1. do 4. kategorije kojim raspolaže Republika u količini od 814.000 hektara, na Bosansku Republiku otpada svega oko 50.000 hektara ili 6% ukupne površine, a na Srpsku otpada 72% površina ili 586, praktički Republika Bosna ostaje bez svoje žitnice i bez prostora za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. I na kraju, kada bi sumirao šta činiti i šta raditi, u ovom momentu ja mislim da bi bilo nužno jasno i glasno ukazati na neodrživost nepravde prema bosanskom muslimanskom narodu koja se nudi u ovome sporazumu i predložiti ne potpisivanje, ali otvoren stalni dijalog i proces pregovaranja i dogovaranja da se dođe do kvalitetnog i pravičnijeg rješenja i podnošljivog za život za sve. Ovako, to će prostor biti prenapregnut, prenatrpan i jedan rat će se zamijeniti drugim ratom, ratom ekonomije za preživljavanje. Hvala. Gospodin Ejub Topić iz Bihaća, a neka se pripremi Nijaz Duraković iz Sarajeva. Poštovano predsjedništvo, poštovani gosti, dame i gospodo sabornici, pozdravljam vas kao predsjednik Skupštine okruga Bihać u ime nepokorenog okruga Bihać, koji će sigurno biti čvrst temelj za ovu armaturu koju ćemo, ako Bog da, morati izgraditi, o kojoj je govorio jedan od prethodnika, Bihać Foča, odnosno Neum Brčko, i inicijativa o kojoj je bilo riječi je pokrenuta i zaustavljena, ali ja vas uvjeravam da u narodu i u institucijama Bihaćkog okruga nema ni S od separatizma, niti bilo čega što bi vodilo u odvajanje tog neraskidivog dijela države Bosne i Hercegovine. Ja vam moram reći da je i u toku prošlog rata
Đilas i Moša Pijade su htjeli napraviti bivšu Jugoslaviju bez Bosne i Hercegovine. Jedni od onih koji su se usprotivili i uspjeli u tome su bili ljudi iz Cazinske krajine, Pozderci. Ne znam da li je još neko učestvovao, ali znam da je sigurno narodno-oslobodilačka borba na našem okrugu u prošlom ratu doprinijela da Bosna i Hercegovina kao republika uđe u sastav bivše Jugoslavije. I sada je ovaj rog gore nepokoreni trn u oku, odnosno kost u grlu agresoru. I bez rješenja tog roga gore on ne može završiti svoje imperialističke ciljeve. Ja ću za razliku od prethodnika pokušati dati argumente za potpis ovog sporazuma. Nadovezat ću se na izlaganje gospodina Izetbegovića i na one argumente koji su za potpis i koji su već i u izlaganju gospodina Izetbegovića po meni bili dominantni, ali je on normalno morao reći da su to ravnopravni argumenti, da ne bi svojim stavovima sugerirao nama, prejudicirao mišljenje. Ja ću dodati nešto i citirat ću gospodina Izetbegovića. On nam je na prošlom klubu poslanika rekao nešto što je meni jako teško palo, ali sam sad shvatio da je to naša neminovnost. A to je da je Bosna i Hercegovina sredstvo, a ne cilj. To nam je bilo vrlo teško prihvatiti. Naš cilj je opstanak muslimanskog naroda na ovim prostorima. Ako Bosna i Hercegovina srcolika okvir, međunarodno priznat, ako borba za njega vodi u propast muslimanski narod i u nemogućnost opstanka, onda mi to ne smijemo dozvoliti. Na argumente za potpis ja ću dodati sljedeće. Sa potpisom se definitivno dobija državotvorni, međunarodno priznati prostor za muslimanski narod. Koliki je, toliki je, kakav je, takav je. Da odmah nadovežem te teritorijalne implikacije, ja ne smatram, neko je to dobro rekao, ovu teritorijalnu raspodjelu konačnom zbog toga što je ostavljena mogućnost da se u bilateralnim razgovorima kasnije razriješe određene teritorijalne preraspodjele unutar BiH, uključujući i mogućnost o kojoj je gospodin Izetbegović govorio, a to je da se za davanje prava na referendum o odcijepljenju iz BiH dobije zadovoljavajuće teritorijalno razgraničenje sa srpskom stranom, koje bi pretpostavljalo sve teritorije sa većinskim muslimanskim stanovništvom po popisu iz 1991. i ove spojeve armature o kojima je govorio moj prethodnik. To su preduvjeti koji bi onda omogućili jednu takvu raspravu, ali to je sve u toku 2 godine, u toku bilateralnih kontakata, ja vjerujem, moguće razriješiti da bude zadovoljavajuće više nego što je sada za nas. Drugi vrlo važan argument za ovaj potpis je to što ako nećemo potpisati, mi moramo imati jasnu i izvodivu alternativu umjesto ovog ženevskog paketa. Ja je ni od koga još nisam čuo. Šta je to drugo što je naša alternativa i kako ćemo tu alternativu postići ako nećemo ovaj ženevski paket? Mi smo u svjetskoj štampi dobili jedan atribut, muslimani su za mir, ali nisu za plan. Dakle, nemamo jasnu alternativu šta i kako ako ne potpišemo. Argumente koje ovdje nabrojao gospodin Isaković, ja ću ih citirati, a tiču se nas samih muslimanskog bošnjačkog naroda koji su po meni zbog naše nehomogenosti kao nacionalnog bića argument za potpis. A to je nonšalantnost bez pokrića, koja je evidentna u muslimanskom narodu. Opuštenost u ratu, mirnodopski sindrom također evidentni. Neproduktivni islamski fatalizam, kod nas također prisutan. Biće, ako Bog da, nekako će biti, pa vidjet ćemo kako će i šta će, a bez vlastitog djelovanja da se to promijeni. Vrlo važan argument. Agresor je od svijeta, koji očito nema para ni jedinstva za instaliranje novog svjetskog poretka, i on je pao na tom ispitu u pitanju Bosne i Hercegovine. Agresor je pozvan da odlučuje o žrtvi. To je činjenica koju također ne možemo prenebregnuti, a nismo to mogli izmijeniti. Još jedan argument za, a tiče se nas samih. Mi smo u predizbornoj kampanji poslije višestranačkih izbora imali jako puno ljudi koji su u vrhu stranke, u vrhu vlasti, kako lokalno, tako i dijelom na državnom nivou,
kojima je osnovna značajka bila borba protiv onog sistema. U predizbornoj kampanji, u početku, instaliranju euforiji višestranačke vlasti, nije bilo dodatnih kriterija da li ti i takvi ljudi mogu i imaju znanja da učestvuju u izgradnji države. Gospodin Ćibo, čini se prvi diskutant, je izvanredno rekao zahtjeve za formiranje institucija države i konstituiranje vlasti na pravi način. Sa postojećim ljudima u vlasti se pokazalo da institucije države na državnom nivou nisu u smislu institucionalnom, organizacionom položile ispit. Mi ćemo morati u hodu prestrukturirati to. I gospodin Izetbegović je sam priznao da u kadrovskoj politici smo imali najviše grešaka, dovesti ljude, kako je gospodin Ganić odlično rekao na prošloj skupštini, koji su odbacili ideologiju prošlog sistema, a zadržali tehnologiju, znaju da rade posao. Mi takve ljude moramo kooptirati, pomoću kojih ćemo u uslovima potpisa izgraditi institucije države koje će nam omogućiti opstanak. Podržavam u potpunosti ono što je gospodin Haris Silajdžić rekao. Mislim da su to ključne stvari. Ja ću samo kratko reći. To je prvo garancija za primjenu plana, zaštita međunarodno priznatih granica vanjskih unije, osiguranje od nove agresije. Na kraju želim reći nešto što je vjerovatno svima poznato, ali mislim da treba ponoviti. Ovo je diktat vojnički jačeg, ovaj sporazum. To je činjenica koju mi ne možemo prenebregnuti. Ali je činjenica da su sve granice država svijeta iscrtane ratom. I tačno je da se rat završava za zelenim stolom, ali se rat dobija na vojničkom polju. Dakle, ovo je diktat trenutno vojnički jačeg. Ja želim, ako ovo potpišemo, da stavimo agresora pred institucije međunarodne zajednice koja više neće imati ustupaka i povlačenja, jer su rekli kad sve tri strane nešto potpišu, uslijedit će efikasna akcija međunarodne zajednice. Ako ona ne uslijedi, mi ništa ne gubimo. Na ovoj karti se vidi da mi nemamo praktično, osim vrlo malih dijelova teritorija, da mi treba da vratimo nekom, nego oko 13, odnosno 15% teritorija agresor treba da vrati nama. Dakle, stavljanjem potpisa mi ne gubimo u tom trenutku ništa. Mi čekamo da agresor ispoštuje ono što je potpisao. Još jedna rečenica. Ako on to ne ispoštuje, on će biti podložen sankcijama međunarodne zajednice, a mi nećemo biti ti koji ćemo pokvariti taj sporazum. A svojim potpisom ćemo potvrditi našu spremnost da demokratski u miru izgrađujemo svoju državu i da u perspektivi ponovo izgradimo Bosnu i Hercegovinu onakvu za kakvu smo se u početku borili i kakva je kroz cijelokupnu povijest padala, ali se uvijek nanovo uzdizala. Toliko zahvaljujem. Gospodin Nijaz Duraković, a neka se pripremi dr. Bajro Golić. Poštovani Sabore, ja ću govoriti odmah da kažem sa sumnjom u svrsishodnost i produktivnost, političku pa i nacionalnu opravdanost potpisivanja sporazuma onakvog kakav nam je predočen. To ne znači da sam kao i stotine hiljada drugih ljudi u Bosni i Hercegovini koji se brinu za sudbinu naše napaćene domovine i sopstvenog naroda, da sam za nastavak rata, kao što nas neki optužuju. Naprotiv, sve bismo učinili i mnogo toga smo izgleda do sada učinili za mir. I ne želim biti nikakav ratni huškač, svjestan težine situacije o kojoj je bilo govora, niti da doprinos da se naš narod gura u dodatnu tragediju. Ako kažemo potpis ili rat, to jeste možda u ovom momentu pravo pitanje, ali ipak nije i jedino i ipak nam se već duže vremena isključivo nameće. Ja bih rekao da je u ovom momentu važnije pitanje da li potpis na ovakav sporazum uopće donosi mir. Ko nam garantira? Mi se moramo svi ovdje zapitati. Evo, neka sutra bude sve potpisano. Mi smo dosta sporazuma do sada potpisali. Koliko smo i pod sa Tuđmanom samo potpisali. A rat ne samo da je zaustavljen, već on eskalira genocid
još više protjerivanja naših naroda, još više, a etničko čišćenje i ovog momenta kad mi raspravljamo traje. Jučer i prekjučer su zadnji muslimani iz Doboja i ostalih gradova protjerani i još se uvijek protjeruju i taj se posao vrlo temeljito i vrlo sistematski obavlja. Koliko smo sigurni u to, dakle, i ko garantuje taj mir? Naš ministar Silajdžić reče da nemamo bitne garancije ni za ništa, ni za granice, ni za međunarodni status države. Mi ne znamo ovdje, zna li iko od vas, je li mi dobijamo izlaz na more ili ne? Koji je izlaz? Hrvatska štampa, ja sam neki dan otud da kaže da nema govora, ni pedlja teritorije. Mi možemo eventualno razgovarati da dobijemo slobodnu zonu u luci Ploče na 99 godina. Treba to javno, jasno i glasno kazati. Da odlučujemo o sudbini države. Države koja ne bude imala izlaz na more, izlaz na Savu, a na Savi nam daju nešto drugo, ne luku Brčko. I ne trebamo ni tu zavaravati narod. Daju nam niže te luke dole, jednu obalu koja nije meliorirana i gdje bi trebali praviti novu luku i novu željezničku prugu i tako dalje. Dakle, mnogo je stvari veoma diskutabilno, garancije nisu date i ništa to nije utvrdo postignuto. Dakle, koliko smo sigurni u te garancije i neće li upravo taj zahtjev za mir po svaku cijenu, mir uz poniženje, mir uz nepravde, mir uz dalje etničko čišćenje, mir uz progone i ubijanje, mir uz gubitak 2/3 teritorija, historijskog teritorija države Bosne i Hercegovine, 1000-godišnje države. 2/3 definitivno dajemo. Ako potpišemo, sigurni budete da i niko više neće vratiti. Su iluzije. Hoće li to dakle biti potpis za novi rat? Naravno, možda ne rat, ako vojnici i naša armija nije spremna da ratuje ovako kako smo do sada, jer smo iscrpljeni i znamo svim kojim ograničenjima i uz kakve teškoće i uz kakvu lošu logistiku i tako dalje. Ali rat može da se vodi i gerilskim načinom i diverzantskim i stravičnim terorizmom i drugim vidom osvete i na jedan način koji može biti još tragičniji i pogubniji i po naš narod i po čitav ovaj prostor. Preveć toga mi zasigurno dajemo, već sada dajemo i gubimo i već sada smo izgubili, a vrlo malo toga zasigurno tražimo, a još manje dobijamo. I ja ću samo kratko, pošto sam ograničen vremenu, pokušati, naravno, poštujući svaki drugi argument, da kažem zašto ne bi trebalo u ovom momentu da dajemo, da stavljamo, da kažem, taj potpis i da prihvatimo taj sporazum. Ovo nije etnička podjela, kako mnogi kažu, nažalost, u ovoj situaciji čak i nažalost. Ona jeste nametnuta, ona je diktirana, ona je vojnom silom producirana i tako dalje, ali ovo je podjela, ovo je zapravo pljačka teritorija države Bosne i Hercegovine i ovo je borba prije svega za teritorije. Jer da je etnička podjela, onda, gospodo, ne bismo tako lako se odrekli ni Zvornika, ni Bratunca, ni Vlasenice, ni Višegrada, ni Foče, ni Rogatice, ni Prijedora, ni Sanskoga mosta, ni Doboja, ni Jajca i tako dalje. To su sve gradovi u kojima su muslimani bili po zadnjem popisu većine. Drugo, potpis, rekao sam, ne garantuje donošenje mira, već eventualno može da znači nastavak rata. Treće, nije važan redoslijed, ovim potpisom mi besprimjerno u modernoj povijesti ćemo staviti potpis i nagraditi agresora za najstravičniji genocid koji se vrši u ovom stoljeću. Poslije holokausta sigurno najstravičniji i najveći genocid, prije svega naravno nad muslimanskim narodom. Dakle, ovim svime bez presedana nagrađujemo agresiju i faktički odustajemo od svega onoga što je međunarodna javnost i sva demokratska javnost svijeta pristala. Mi tim potpisom više odustajemo od gonjenja ratnih zločinaca i od sankcija prema tim zločincima, pa sve do pitanja naknade ratne štete. I ono što je najstravičnije, ovim potpisom mi kažnjavamo 1 milion prognanih ljudi
ili manje nešto ili nešto više. Ko će opravdati one koji su sada rasuti i rimuje se to od Grenlanda do Novog Zelanda? Od sjevernog pola, polarnog kruga gdje su logori za naše dobojilije više Narvika, pa do Malezije. Od Kanade pa do, čujem sada, evo Južne Afrike. Ljudi koji su rasuti od Njemačke gdje je 100.000 preko Austrije, Švajcarske i evropskih zemalja, pa do Dalekoga istoka. Hoće li se ti ljudi vratiti, ja ovo završavam, kako će se vratiti, ko će im garantirati i pod kojim uslovima, jer ovaj sporazum im to ničim ne garantira. Na kraju, mislim da ovo znači i novo preseljavanje ljudi. Time etničko preseljavanje nije zaustavljeno, jer ono što je ostalo u takozvanoj Srpskoj i Hrvatskoj republici će biti odmah ubrzo očišćeno, a vjerovatno će isti proces da kreće do onoga što smo zvali budućom Bosanskom republikom, dakle nove tragedije 100.000 ljudi. I to je, uvjeren sam, uvod u nestanak bosansko-hercegovačke države kao takve, ali i nestanak muslimanskog ili bošnjačkog naroda svejedno kao takvog. I logika ova daj šta daš, bolje išta nego ništa, mislim da može biti pogubna u ovim sudbonosnim trenucima kada se trebamo opredijeliti. Na kraju pogazimo sve ono u što smo se do jučer zakleli. Borba za suverenu, jedinstvenu, integralnu, međunarodno priznatu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Doćemo u poziciju da ko to pomene, da ćemo malda ga dati na stup srama ili valjda povesti hajku protiv njega. I na kraju moj prijedlog. Prihvatam drugi prijedlog u osnovi gospodina Silajđića. Mislim da imamo još vremena, da treba ipak, kako neko reče, oklijevati i biti malo fleksibilniji. Možemo, naše predsjedništvo u proširenom sastavu, funkciji Skupštine, da traži ponovno, sada sa debelom argumentacijom, valjanim obrazloženjem, od Savjeta bezbjednosti da konačno uzme stvar, sudbinu Bosne i Hercegovine u svoje ruke u skladu sa već donesenim rezolucijama Ujedinjenih naroda i posebno principima Londonske konferencije koji su ovim sporazumom definitivno i do kraja pogaženi i potrijeti. Mi na to imamo pravo i ukoliko do sada nismo uspjeli da... Već 5 minuta, punih 5 minuta. Potrošio ili prekoračio. Prekoračio, baš... Dakle, moj je to prijedlog. Hvala na pažnji i izvinite. Tek sad vidim da smo mi Durakovići nezaustavljivi. Dakle, dr. Bajro Golić, a neka se pripremi gospodin Sead Rešidbegović. Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo, ja nisam izašao da plačem nad sudbinom Bosne, da molim, da tražim, da žalim, jer to nije metoda za ostanak. 1,5 godina je to bila dosta prisutna metoda kod nas. Mi moramo očito tražiti izlaz. Ja u tom dijelu bi iznio nekoliko svojih razmišljanja. Prvo, ovo rješenje koje svakom je sasvim jasno nije dobro rješenje, posmatram kao rješenje u procesu i ne kao konačno. Ako bi bilo konačno, bio bi odmah protiv toga da se ovo rješenje potpiše. To je jedno. Drugo, ja sam od onih koji sam zato da se potpiše sad ovaj sporazum, ali isključivo pod uslovom garancije implementacije ovog rješenja. I mislim da dilema oko toga ima li garancije ili nema, mislim, meni se ne dovodi u pitanje. Na toj liniji ja bih nekoliko razmišljanja na samu Uniju, a nekoliko razmišljanja na buduću Republiku Bosnu. Prvo, ja se sa ovakvom Unijom kakva je predložena ne bih ni manje ni više borio nego koliko se bore svi drugi. Ni manje ni više. To je jedno. Drugo, ova Unija kao kvazi država koja je praktično u međunarodnoj javnosti prezentira narod Bosne i Hercegovine je adresa preko koje će ići buduće akcije svijeta i Evrope za obnovu, izgradnju i tako dalje Bosne i Hercegovine i jako se plašim da to ne bude transfer
preko koga će izgubiti muslimanski narod. Na tu opreznost treba jako voditi, o toj opreznosti treba voditi računa. Konkretno radi se recimo o, ne znam, kreditima od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, šta to znači, kako se to raspoređuje preko Unije i tako dalje. To je drugo. I treće, mi nismo za etničko očišćenje i nikad se nećemo za to predijeliti, ali u redistribuciji stanovništva Bosne i Hercegovine mi nemamo pravo da našeg čovjeka izbjeglicu ostavimo na ulici samo zato što nije zadovoljen princip reciprociteta. Mislim da sam jasan. Kad je riječ o Republici Bosni, možda će to zvučati malo disonantno, ali svjetska iskustva, praksa pokazuje da prostor nije dominanta i odlučujuća kategorija. Pogotovo kvantitet prostora. Niko se danas na svijetu ne bori za kvantitet prostora. Izuzev Dinarci koji su živjeli u kotlinama i nikad preko brda nisu vidjeli, imaju osjećaj samo borbe za prostor, a ne za vrijeme. To su ti naši Balkanci, naši agresori. To su Dinarci. Ako mi imamo druge kvalitete u budućoj Republici Bosni i Hercegovini, a nismo izgradili koncept jedinstvene Bosne, onda 5% prostora više ili manje je potpuno irelevantna stvar. I na tome, po mom dubokom uvjerenju, ne treba gubiti energiju. To je drugo. Ono čemu se treba posebno okrenuti i okrenuti se toj budućoj Bosni. Jer ja podrazumijevam je li potpis. Prvo, da mi napravimo državu. Ja moram biti malo tu kritičan da mi nismo dovoljno, nemamo dovoljno znanja ili sposobnosti ili umijeća da mi napravimo jednu modernu, savremenu državu u ovom trenutku. Mi moramo znati to da je to tako i da na toj negativnosti maksimalno insistiramo. Ne zato što mi to nećemo, nego zato što mi zadnjih 50 godina nismo gradili državu. Bili smo samo neki sudionici, a neko je to drugi radio. I zato treba ovih kadrova koji ima kvalitetni, bez obzira kakvu političku orijentaciju imaju i tako dalje, izvući i staviti u tu funkciju. Ali molim vas, ta rodoljubivost nije ista stvar kada se plače nad Bosnom iz Minhena i kada se doživljava situacija na samom ratištu. To mora biti kriterij. I drugo, da gradimo taj naš privredni sistem. Molim vas, privredni sistem, da ne želim da pričam priče o njemu, ali je suština u ovome da individualne vrijednosti dođu do izražaja. Počeo je privredni sistem tržišnih zakonitosti prije rata. I neka istraživanja pokazuju da se u tome najbolje snašao muslimanski narod. I nemojte da o meni brine drugi. Pustite me da ja mislim o svojoj sudbini. Hvala. Hvala. Gospodin Sead Rešidbegović iz Tuzlanskog okruga, kako piše ovdje, a neka se pripremi. Gospodin Edhem Dizdarević iz Bosanske Krupe. Uvaženo predsjedništvo, uvaženi sudionici ovog veličanstvenog skupa. U zadatak mi je pripala obaveza da se ispred regije Sjeveroistočna Bosna, odnosno Stranke demokratske akcije, javim na Skupštini Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo na izvjestan način zatečeni ovim skupom i s te strane mi nismo bili pripremljeni za razgovor na ovu temu. U svakom slučaju, nekakve poruke koje smo imali za Skupštinu trebamo reći i na ovom mjestu. 3.7. u Tuzli na inicijativu regionalnog odbora održan je veličanstven skup Svemuslimanski kongres područja Sjeveroistočne Bosne. Mi smo tada, shvatajući sve one probleme na našem prostoru, sve one probleme koji naime narod sa Drinskog pojasa iz doline Drine, Zvornik, Bratunac, zatim Janja, Bijeljina i ostale opštine gdje je učinjen genocid nad našim narodom, spoznali jednu činjenicu da je teritorij sveta kategorija. I u tom smislu ja bih htio da ovo podcrtam, a očigledno ovakav jedan skup, jer smo došli očigledno pred vrijeme, hoćemo li dati našu saglasnost na potpis ovoga nekorektnog i u svakom slučaju nepoštenog sporazuma, spoznali smo ozbiljnost i težinu takve odluke. Moja zadaća je da ovdje kažem da je minimum strateških interesa muslimana u području Bosne i Hercegovine determiniran izlaskom na more, teritorijem
koji je u svojstvu Bosanske Republike, kontrolom dolina Neretve i Save, kontrolom dolina od doline Drine od Janje do Foče, centralna Bosna sa Jajcem i Cazinska krajina gdje muslimanski narod živi u većini. Sada gospodin predsjednik nije tu i on vrlo često je znao pitati a kako doći do toga. Ja mislim da je to pravo pitanje. U uslovima izuzetno velikih uspjeha naše diplomatije i posljednje turneje oko koje očigledno nemamo dovoljno detalja, očigledno je da je naša delegacija dobila na težini i naši stavovi sigurno mogu biti još više uvaženi u budućim pregovorima. I zato naš stav sa našeg okruga, napominjem okruga koji broji u sadašnje vrijeme oko 650.000 stanovnika, a u mirnodopsko vrijeme još i više, je sigurno da se ovakav sporazum ne prihvati, a da se svakako razgovori o miru nastave. Da ne bih ponavljao sve negativne i pozitivne implikacije ove odluke, to je moja bila dužnost ispred regiona Sjeveroistočne Bosne, ispred regionalnog odbora koji je odnio pobjedu na demokratskim izborima na tom području, da kažem pred Skupštinom, a evo imao sam priliku i pred ovim skupom. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Edhem Dizdarević iz Bosanske Krupe. Neka se pripremi gospodin Šemsudin Musić iz Sarajeva. Ako gospodin Dizdarević nije tu, onda gospodin Šemsudin Musić, a neka se pripremi gospodin Ibrahim Spahić. Poštovano predsjedništvo, poštovani skupe, ja bih samo par rečenica za koje smatram da bi trebalo da sa ovog skupa budu upućeni našem narodu. Prije toga bih rekao da čini mi se da imamo malo previše priče bez pokrića. Mislim da bi ovaj skup trebao da poruči našem narodu da mi ovaj rat nismo izgubili. Raskrvavljeni i raspolućeni, mi smo ipak opstali i to je naša pobjeda. Opstali smo ne samo fizički, nego i duhovno, nadvisujući dželate i njihove zaštitnike, istrajavajući i pored strašnog zla koje se na nas okomilo, na civilizacijskim tokovima i humanim načelima. Osvajački rat velikosrpskih i velikohrvatskih hegemonista ka uništenju bosanske države i bošnjačkog naroda, toleriran i podržan od mnogih svjetskih centara moći, trebao je biti završni udarac nakon temeljite pripreme koja je trajala više od 100 godina. Svaki pokušaj da se drugačije tumače uzroci i povodi ovog nametnutog nam genocidnog rata predstavlja neprijateljski čin, a ukoliko to čine pripadnici našeg naroda, onda je to nesporno čin veleizdaje. I ovaj skup je dokaz naše pobjede, jer je manifestacija političkog subjektiviteta koji smo ovom pobjedom izborili. Zahvaljujući hrabrosti, požrtvovanju i mudrosti naših ljudi, izjalobile su se procjene agresorskih štabova i svjetskih stratega i nije moglo biti kao da Bošnjaka nema. Historijske, sociološke, kulturološke i druge analize će pokazati da li smo mogli učiniti više i bolje. Sigurno je da imamo mnogo slabosti protiv kojih se moramo boriti. Ima međutim vrlo ozbiljnih i opasnih tendencija i pokušaja da se potenciranjem naših slabosti amnestiraju agresori i zločinci.
Naš narod tome ne smije nasjedati. Jedinstvo nam je potrebno da bi očuvali ovo što smo postigli skupo plaćajući naivnost i stoljeća uspavanosti. Nećemo jednoumlje jer ono nije ni bošnjačkom duhu svojstveno, ali po osnovnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i opstanka našeg naroda moramo imati jedinstvene ocjene, procjene i osmišljene koordinirane aktivnosti u svim oblastima života. Kada je riječ o jedinstvu kao neizostavnom uslovu opstanka, najvažnije je da čuvamo naše dokazane autoritete i razvijamo naše institucije. Jedinstva jednostavno nema bez autoriteta u institucijama i ličnostima. Zato nipošto ne smijemo dozvoliti kojekakvim mešetarima, šićardžijama i kokošarima da relativizirajući nesporne činjenice o uzrocima i povodima ovog genocidnog rata, ulozi pojedinih organizacija i ličnosti pokušavaju, rušeći autoritete, stvarati razdor i onemogućiti naše jedinstvo u odbrani fizičkog i duhovnog opstanka. Ključ našeg opstanka je s Božjom pomoći u našim rukama, ali ključevi rata i mira nisu u našim rukama. To treba da zna čitav svijet, jer da je tako rata u Bosni i Hercegovini ne bi ni bilo. Mi smo dakle za mir, ali taj mir mora omogućiti svakom prognaniku povratak na svoje ognjište na način koji mu garantuje ličnu sigurnost, građanska i ljudska prava. Mi ne priznajemo rezultate etničkog čišćenja, niti ćemo ih ikada priznati. Taj mir ne smije biti faza življenja u stisnutom prostoru do konačnog istrebljenja. Zato moraju postojati jasne i sigurne vojne pretpostavke. Mi zadržavamo pravo da u svojoj odbrani koristimo sva sredstva koja su korištena ili se mogu biti korištena u cilju našeg uništenja, izuzimajući naravno ona koja nisu dostojna čovjeka. Ukratko, podržavam prijedlog potpisivanja sa dodatkom onog što je ministar Silajđić, garancija koje je naveo ministar Silajđić. Hvala. Gospodin Ibrahim Spahić, neka se pripremi gospodin Šačir Redžepagić. Poštovani učesnici Sabora, želio bih da izrazim jedno uvjerenje koje se odnosi na jednu potrebu da pomenem jednu osobu koja do sada nije govorila, ali se nadam da će se obratiti ovom skupu i sjedi u radnom predsjedništvu, to je gospođa Azra Begić. Njena riječ na prošlom zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine u prosječnom sastavu je značila zapravo jedno drugačije razumijevanje Bosne i Hercegovine nego što je to moguće svoditi kroz razmišljanje jednog geografa ili jednog političara ili jednog, recimo, čovjeka koji traga za tim da bi mogao naći svoje osobito mjesto u bilo kojoj svjetskoj enciklopediji istorije zemalja, svjetova i svega onoga što se lomilo i lomi preko Bosne i Hercegovine. Nadam se da je odjek tih riječi jednostavno dobro upamćen i da nema potrebe da to ponavljam. I zbog toga što sam bio svjedokom da su, kada smo se borili za principe u Bosni i Hercegovini, u jednoj izjavi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, gospodina Izetbegovića, o tome kako je Bosna i Hercegovina izgubila iluzije, našao u prilici da kažem da i sa iluzijama i bez iluzija Bosna i Hercegovina kao država, kao republika, kao zemlja će ostati sa svojim narodom, sa svojom zemljom, sa svojim jezikom, sa svojom kulturom. Namjerno povezujemo ova dva kazivanja, jedno koje je neizrečeno i ono koje je izgovoreno, zbog toga što sam vidio da cijela svjetska zajednica na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima ustaje kada govori predsjednik na konferenciji za štampu i da ustaje kad govori ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i brani principe Bosne i Hercegovine.
ali sam bio učesnik u jednoj masi nevladinih i nedržavnih organizacija, najpoznatija organizacija na svijetu koji je prekriven nesrećom i genocidom mnogih naroda i onim što se uređuje danas po principima novog svjetskog poretka, i kada taj isti aplauz zamire onog časa kad treba unijeti samo jednu jedinu odredbu u deklaraciju u Bosni i Hercegovini i kad se mora voditi jedna krvava borba, a to je da jedna zemlja koju je ta svjetska zajednica priznala može da potvrdi svoje pravo i da je to međunarodna zajednica priznaje pravo na život, pravo na odbranu života i pravo jednog naroda da opstane, da živi sa drugim narodima i da živi u jednoj zemlji. Dakle, to je jedna surova realnost koja se ponovila posle 15 mjeseci na Europskom parlamentu, u jednom tijelu koje je otprilike po prilici ovako veliko kao Europski parlament, koji za sebe sam kaže da je etički komitet i da nema vlasti ni snage da pokrene bilo šta u Europi, da učini osim moralne osude i također da ponavlja principe međunarodne zajednice. Prema tome, i sa iluzijama i bez iluzija, ovaj narod je naprosto u obavezi prema sebi da uspostavi onu ravnotežu unutarnju koja će pružiti prve nužne garancije, a to su unutarnje garancije koje ne traži od drugoga i vanjske garancije koje ne traži od drugoga. Što bi se jednostavno reklo, ne može se državna politika voditi bez pera u ruci, bez mača u ruci i bez lovorog vijenca na glavi. Ta politika jedino ima smisla. Ta politika znači zapravo da i kad se potpisuje bilo kakav sporazum za život, bilo kakav sporazum za mir, da se mora ostati svjestan da niko ni iznutra ni izvana neće dati nikakve garancije ukoliko sami nismo sposobni za tako nešto. Za mene je to osnovno iskustvo koje bi mogli iz ovoga danas zajedno izvući. I drugo, kad je riječ o garancijama vanjskih granica, o čemu se ovdje najviše govori, želim vas podsjetiti na jednu izjavu koja je prije 2 dana data iz SAD-a koja kaže otprilike ovako: mi ulazimo u Bosnu i Hercegovinu i garantujemo implementaciju sporazuma pod uslovom da nas pozovu sve 3 uključene, involvirane strane, kako oni kažu, u sukob. Naravno, mi smo svjesni da mi ne prihvatamo logiku ni 3 strane uključene, ni jednaku krivicu, niti odgovornost, kako se često protežira, bilo stranačku, bilo istorijsku i tako dalje, već o čemu sve nije bilo riječi u proteklim skupovima i previranjima i u ovom narodu bošnjačkom, a i u Bosni i Hercegovini u cjelini. Zbog toga bih upozorio na potrebu da ta vrsta pozivanja na garancije vanjskih granica, bez ovih unutarnjih pretpostavki, samosvijesti i odgovornosti za to šta se može učiniti sa cijelom situacijom u Bosni i Hercegovini, vojnom i političkom i ekonomskom u narednom periodu, ne bi značila još jedan dodatak kao još jedna nova iluzija ukoliko ne bi u sam dogovor o miru i u dogovaranje bili ugrađeni unutarnji mehanizmi ovakve svijesti kakva jeste i danas na ovom skupu i kakva jeste uopšte u Bosni i Hercegovini koja brani svoj opstanak. Brani ga armijom Republike Bosne i Hercegovine, ali brani ga i tim perom. Naprosto zbog toga što je veoma dobro izveden zaključak da je Europa potpuno mirno prolazila u austrijskom centru, u sred Beča, pored koncentracionog logora koji su izgradili Njemci, iz Organizacije za borbu za ljudska prava i za prava naroda, zajedno sa našim izbjeglicama diljem te iste Europe. Hladno, jednako kao i pod igre tam-tam koji su izvodili Indijanci, izvode već jednostavno, mora reći i da ona taj interes mora jasno, precizno saopštiti i da u tom vaganju mirovnom, vojnom, ekonomskom iznađe onu soluciju koja može biti u datom momentu najmudrija. Ako je mudrost danas dati podršku jednom mirovnom procesu, onda to ne znači da istovremeno Bosna i Hercegovina i ovaj narod zajedno sa svima onima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju zemlju treba da odustane od onog što je temeljni interes ove zemlje i temeljni interes ovog naroda. Dakle, ja bih se priklonio onoj logici koja govori da ljudi koji nemaju dilemu
zapravo i mogu biti samo ljudi koji uništavaju, ljudi koji vode jedan rat inkvizicijski, a ljudi koji imaju dilemu, koji imaju odnos i za i protiv, koji grade neki svoj put zajedno sa stanovništvom svoje zemlje, sa narodom svojim, ti ljudi pripadaju onom drugom civilizacijskom krugu Europe koji se zove kreacija. Narod bez kreacije, bez unutarnjih vrijednosti ne može da opstane. Ovaj narod je očito opstao i ja bih samo sugerirao na kraju da se ista ova izjava osigura ovoga naroda na Skupštini Republike Bosne i Hercegovine na način da je dobro razumiju i ljudi koji su u raseljenju i izbjeglištu po cijeloj Bosni i Hercegovini i da razumije svaki čovjek koji danas nosi pero, koji danas nosi pušku i koji gradi mir na način kako je to jedino moguće. Gospodin Šačer Redžepagić, a onda pauza za ručak. Oni koji nisu na pansionu, bonovi ih čekaju u hodniku. Poštovano predsjedništvo, jeste li vi? Ja sam Šačer. A Redžepagić? Nažalost, ovdje nema podatka, morat ćete sami vidjeti po rukopisu. To sam onda ja. Da ne bi bilo dilema, jel? Ja sam Redžepagić. Mislim, čak znam i svoj potpis. Pošto ste čuli ime i prezime, moja je dužnost da vam kažem da sam zaposlen u Vranici građevinskom preduzeću u Sarajevu. Uvaženi gospodine predsjedniče predsjedništva naše države, uvaženo predsjedništvo, uvaženi skupe. Ja sam relativno kasno obaviješten za učešće u ovom skupu, pa nisam pripremio neko šire ili opširnije izlaganje, no toga na ovom skupu nije nedostajalo. Prethodnici koji su govorili, oni su puno toga rekli, bilo da su ekonomski, demografski, geografski i drugi podaci statistički, tako da nema potrebe da ih ja govorim. Međutim, ja želim da nešto kažem što kažu sa srca. Ja sam otac 2 šehita koja su prvog dana agresije na našu zemlju stupili u redove TO, današnje armije BiH. Pali su bez malo prije godinu dana u Azićima. Njihova ideja kod stupanja bila je cjelovita Bosna i Hercegovina, nedjeljiva i za suživot svih naroda i narodnosti koji u njoj su živjeli. Naravno, moja hanuma i ja smo ih tako vaspitavali, tako smo želili da se odgajaju i oni su to naravno i prihvatili i otišli tamo. I naravno za to položili život. Točak historije je činio svoje kako je činio. Očito da sile unutar i sile vani nisu nam bar za sad dale mogućnost da obezbijedimo apsolutnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Od čega do kraja ne bi trebalo odstupiti, ali ne treba ni biti eksplicitan u tome da to mi nećemo, nego naprotiv ići, što kažu, step by step, korak po korak, onoliko koliko možemo, a da sebi uvijek ostavimo prostor da možemo i dalje da se borimo za tu cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam pomno pratio politiku koju su vodili naši državni organi, na svoj način izražavam zahvalnost na neumorne bitke koje su vodili pred svjetskim medijima, pred svjetskom politikom, da ostvare ta osnovna načela zbog čega smo se opredijelili da se odupremo agresiji. No, uspjelo se koliko se uspjelo. Cijeneći da sada, u ovom času, ne možemo dobiti Bosnu i Hercegovinu cjelovitu, ja sam za potpis mira. Ali,
ostavljajući otvoreno da još uvijek i dalje još uvijek može se razgovarati o nekim drugim, dopunama, promjenama i ostalom. I sljedeća stvar koju ja želim da kažem.